Ustaz, sujud sahwi itu setelah salam atau sebelum salam? Sebelum salam. Kapan dikerjakan Ustaz? Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud awak sekali sujud atau dua kali Bapak Ibu? Dua kali sujud sahwi. Banyak yang mengerjakan sujud sahwi satu kali, tak sah. Dua Bapak Ibu, sajdatain. Fil alamina innaka hamidum majid, sujud sekali, Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Sujud yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian langsung tasyahud akhir, salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dua kali sujud. Ustaz, apa yang dibaca waktu sujud sahwi Ustaz? Subhana man la yanamu. Oh, banyak dah hafal Ustaz. Dah hafal kami Ustaz. Dah baca saja Bapak Ibu, doa sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustaz, kamu baru kabar aja solat Ustaz, tak jua hafal itu. Baca sajalah subhanallah, boleh Ustaz, tak jua hafal Ustaz. Aniang zalalai Bapak Ibu, tak apa, aniang pun sah. Yang penting sujud dua kali. Bacaan sujud sahwi bukan rukun solat. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.